cuan Tiara lah ketimbang video eta mah. Bucin. Daripada budak masih jarang karumpul marancar baik. Oh iya, kodoang menyeran parab. Komona si Indra Nisanas mah udah deket-deket acan. Oh iya dir. Ini sekolah 2 tahun. Can gawe bae. Eleh kudu aing. Aing harus setahun. Kalau mau bae baturan gawe. Gawe namanya. Namun tegawe-gawe mah mau kawin-kawin. Itu. Aing nyaman suasana baru. Tapi sorangan bae mah teresep. Aha. Aing mending ngajak si Gentong. Gentong pasti di mana ya? Aing kayak mana? Jawab. Tahu leh. Masih jangan terima yang mah. Kemarin gua ngomong ke gua sing ngotak kene. Ulah siang geus sarua masih ngotak kene ieu. Ada mamang gua newa apakan gitunya. Hah, wapak? Wapak mah nusuk diakan teh. Kita mau opak ding. Oh, opak. Ih, Gara peda sisi goreng. yang peda aing saya sarua goreng pedana. Udina sih eleh. Saya sarua kan? Oke, Kan siang acar rutin aing. saya sarua. Hah? Ayo ribut. Haram jadah dong. Yes. Lah. Oleh angsa itu di siang mah. Sarua lah. Capek ribut bae. Der aing mah. Tapi dot, emang kamu kemana inya? Kan di batang irungna. Memang waktu kayak di dia biasana. Biasa di mana? Di bet sepiteng gaulin namanya mah. Oh, kau sendiri nya. Oh. Atasan bae. Usah, ayo lah. Ayolah. Capek ya. Lucu amat ya video nyen yang bahagia bae. Assalamualaikum. Tong. Waalaikumsalam. Woi, Tong, saya di mana? Sorangan aya uji dawo. Yo yang di Burisia yo. Ini sekron di dinya. Aing keur ngayal yo. Sama ngayal teh pun tak cau. Kadieu. Oh geus, yang ganggu aing bae di ngayal. Terus kali Tong yo. Oh, ngalamunan alun sama orang-orang. Ganggu aing bae bisa. Kemarin gotok aing ngalamun pae. Aing keur ngalamunan eta, Bu. Saha? Ulah bebeja tapi disana. Oh, si Tiara. Ih, paling bae. Maaf. Saya nonton kan ibu tumen-tumenan. Tong aing berot Tong di mudah bae main jalan-jalan. Jalan-jalan kemana ngaco sia. Wari kan ke lockdown, orang tidak bisa kemana-mana. Tapi ohnya, Oh lah, terus orang kemana yuk? Yang suasana sejuk. kayak aing boga ya tempat baru. Di mana? Bagus ya. Geus sajeng lah. Angel. Kamu sih. Cuma si Tiara lainnya. Sepertilah. Tiara, ternon di desa serian sorangan we. Dari YouTubean deh, sabari ngadem jadi mah mau sumpek. Oh, aja menang tengah baturan di dia. Menang, terus kira dia. Oke. Emang karena YouTube nang sih kadalena bahagia amat. Iya, nala YouTube non sih video na lucu. Oh, emang lucu videona. Oh, iya dulu be. Lah, masih lucuan Tiara lah ketimbang video eta mah. Ih, bucin. Woi, deh, di nyala tadi mata adem dong nah. Oh geus saya mah di mana bae ya? Oke bae yeuh. Ayo. Ayon. Kunani saya tak kamari telat balap budak jeung mamang kebon. Padahal mah seru saya tak. Tuh aing dir, kemari udah si gentong. Maju aing santai being mana duaan. Pas aing ngeureut jam jing. Terus jam 3 atuh kumaha kali tunai. Saya main benjoy. Kuma pasti gentong ngajak anak ya jam 1 itu. Mari sakit nu munang. Mamang kebon. Paling telat sih kemari kenal lu. Seru. Gentong kita. Aing santai. Bae, emang aing pakai beurit ya.
Sia jeung naon mah ribut banyak. Oke. Woi, Yondir. Ayo ndir. Yon yang kodir tah. Yon aing yo, yon yo. Nyo, ya kodir yo. Atuh eta maksudna tengah PB dia. Oh, Sia duaan bae. Dong nanes. Biji peler. biji peler emang saya boga gitu biji peler. Atau boga lah. Emangnya biji peler sia wiji. Emang saya ngomong gitu yo. Atuh aing kasih ya. Ya sia duaan bae. Menang juk teh yo. Entar ya ta naon. Aja biawak deh, diuk kayak ucai-ucai acan. Lagi kopi. Dir. Yuk gerak. Geser. Bacot bae. Wah, naon yuk. Suku. Maaf. Undak jalan sia. Suku kos belum dangdur ge. Ih. Ada sia duaan memang kapan tuh? Teu ja. Ngomong kebon menang itu kemari. Beunang lah. Aing pan eleh tadi skadal tah. Panang kae. Tiga sarua tah eleh. Kagak ada sia pena goreng ayo. Pasti jangan kain sih. Ada ribut jeung aing ayo. Hah? Jangan kena banget. Ya Allah, senyum mana nyen aing tambah bogo bae ieu mah. Apa aing ngungkapkeun baik gitunya perasaan aing ka si Tiara. Tiara. Abadi nek ngomong ya. Nak ngomong naon meureun tidak lagi panas ngomong bae. Iya mah nek ngomong serius. Ulah serius-serius, anu serius bae ditinggalkeun. Jing lo kaminan HP. Oke. Nak ngomong naon? Tuh. Tanya di dia lain Adam. Cak aing, saing ngajak belum. Oh gitu. Oh lah. Ini Adam kieu tempat Adam, ya. ini. Cora ada di foto dong siap. Ayo. Cekrek lagi di, cekrek ini. Lah kita juga yang sini. Sih, penting enjoy kita, oke? Oke, jangan-jangan tiba ya, kenapa dong? Jangan di Oh. ikan ada kok. Iskadin lah, ispuasi lah. Masih lah. Ayo. Tong kerja. Non po. Kayak ini motor di dia, sejuk tuh pemandangan sawah sih ya. Dah tadi dia moto apa na? Ini saya aing boga. Ayo. Oh, Ngomong gitu ya mah. gaya. Ayo. Modelnya. Ayo kan. Cekrek. Mantap. Lagi. Wah kita gaya nak. Banyak. Bener jing. Lu mantap. Oke. Iya sih mah. Ini lah ayo. Jangan Tapi fotonya berat. kunaon jing. Gagal airnya 5 giga. Bener. Oh. Yang bisa bayar. Tiara, kabadin menang nyakalengan Tiara teh. Ih, kudu naon jeung. Menang teu. Bagus ya. Sebenarnya mah kabadi. Baden. Rahasia. Onan sia duaan bae. Budak. Anu si siang ngagangguan bae. Weh Baden keron sa di duaan bae. Nyaw dia duaan bae sia yang ngeunang amat. Bae mah kernaon tak kernaon jadi dia mah aing mah keur ngadem. Geus sia tak kernaon di dia ngaganggu aing deui. Henteu ulah saujon heula di dieu ge karena YouTube bisa bari ngadem be. Lo YouTube. Heeh. Coba dulu sih menang tuh. Ieu ka dieu babarangan. Oh geus. Asyuh. Ya udah ngaganggu aing bae deui. Ih, kemarin ka dieu nonton bareng. Oh Tiara lanjutin lah. Kabadin anak balik lan. Soalnya di mana rarehe? Bangges ge. Oh, Lain mati tadi jenik balik ke Badin sih ya. mau badin. Boy, itu lebih jauh dia. Baperan. Geus hadir. Aus aing, bisa di tuh. Saya sini aing. Siapa ngalunjak aing? Bisa di tuh. Anggus mah duit na dio. Duit ceula tak pake. Coba duit. Coba duit tuh. Apa? Ya iya mamang kebon. Pokoknya din cek aingnya. Pos jurik datang serangan pe ya. Oh. Emang naon aing jurig. Nih. Cek kemana bae cenah aing guling aing. Oh, biasa suka ngeseng yo. Geus order gua duit tadi tuh. Ya, bisa yo. Tak enak. Geus gila lagi angel. Haus yo. Jadi duaan. Oke gitu. Kata kali yo. Ah, nyusulanya nontonnya nak balik geus beurang. Di, ya. Balik Iya. ke anjing. Geus beurang nak dahar soalna geus di tadi di dieu. Bagus lah. Heeh. Kamu sih anak baliknya. Bagus. Pakai kangen yang. Tong. Segitu-gitu amat lu si Tiara. Ih, Pup, dong aing beneran bogo ka secara. bener sih ya Tong. Oh, tadi yang deket diri buat aing deg-degan. Idih, Pandangan teh meuni indah. bisa. Ning balik lah. Balik. Lapar aing. Oh, bisa. Ayo baik aing lapar. Mau saya masak jengkol tuh. Ya mau. Wih, ka dieu. Ih, Oh, aing. Gara-gara
Weh, dak, angin amat punya resio. Arab meureun mulina. Aduangna. Weh, mamang kebon. Weh, aing aku eleh balon sepeda. Kudu eta mah. Tapi pada saya itu wapak lim. Asal bae cari ngomong. Eta buktina aing si bewak eleh. Eta karena kekonjolan sia gimana. Weh, Aman yuk. tapi bener kan? Sama wapak. Eta buktina teh na ceuli hejo. Naon? On teh hejo. Conge. Weh, Asal bae. geus jawab. Mari menang mah menang gabung jeung kami. Boleh, boleh. Geus kore mau ulah nyebut aing mamang kebon deui. Juara sesa gitu. Panggil bae aing tinggi. Oh, enci biawak karena. Sia karena sa. Sebenarnya mah arane ngana. Sok dipanggil ku si biawak. Ada boga. Terus saya laran sa. Karena aing kadal ya. Pan kadal ngaran sia. Oh ngaran? Oh, Bendot ngaran mah. Kadal mah hewan. oh, panggil lah aing kadal si biawak. Oke. Asyo. Woi, angel amat mulai es. Woi, aing heula. Jemput bae sia. Aing Woi, aing nu meuli. Jangan saya. coba dan jangan hidup aing. Kerja lain eta. Wih, kodir, pan yo. Sarua aus yo. Ribut bae. Ribut deui. Panas aus aing. Puyang. Ini segera mamang kebon. Kita bagi tilu. Jaga semet. Mahimu lain tilu nih. Kita bocor gitu. Ah, beak tak kebun kodir. Bismillah tilu kayun, bismillah. Weh, naon nih maksudnya yo? Saya kunaon? Senjata nepak aing. Oh, nepak doang ge. Ih. Minum yo. Minum es doang ya. Es doang. Borokan gimana borokan? Bisa beres. Minum lah gerak nih. Sayang gitu. Ada. Tiara tuh. Mana? Tuh. Ih, mana tuh budak? Ih, gelis amat gimana ya? Mamang Bon. Ih, Mamang Kabon. Cik, itu tekabut gitu. Nah. Itu cewek. Yang ih. Iya, nya berenyai. Mani hem gitu. Cewek kemana? Weh, Tiara. Kunaon ka Indra? Kos di mana? Terus ngadem di ditu. Oh, ngadem. Yuk lah mau di dia. Malah gegeran bahan seberang. Oh, seberang. Oh, sudah. Kamu kayak tuh. Nggak adanya. Oh. Wah, lalu njak si biawak banget. Terus ini beran gak yuk. Ayo, cewek bau sama tadi. Woi, mana budak yuk? Woi, di mana sih, woi? Woi, di mana, woi? Aduh, baik. Kayak sarua lah kan? Iya. Benar ternyata gitu, Pak. Seserian ba kadeuna lucu amat. Wah, Iya mah di Hai.